Jaz bi naredil mladinski pogon, to pomeni prva liga, od 15 do vsak mora odločiti drugo odbor. Takrat in takrat se pocni, mladinci prvi izbirajo, drugi. In potem, če daš fanta gor, prije svojim dresom, to je točno. Do 30 ne, katero hočeš. A ja, že katero hočeš. Ja. Katero si 99. Ja. In potem si pogrešil tudi. Kar ostane. Mi igramo med polčasom. Oni igrajo zdaj 4:15. Ja, že mi bili dol, smo naročili, oni pojejo 4:15. Tako da vse so veliki, kaj se znamo pojeti. Pa boš ti. Otvori usta. Avionček. Ajde, Boris, ajde! Da se ne bi kako pljuvo odgori. Krištin, gobe, ajde! Ajde! Luisa, ajde! Ajde! Ne da. Dobro, Miljak, se dosti! Malo više, Emil, malo više. Ajde da nismo predugi, jedi, čovjek. Ja, Blato, poduj, bravo, Blata! A? Smo vidjeli ko mogu zapisati da ga nema. Jedan Ronke!
reku te med prostore, pazi, bili! Ne more taj je sve skozi. Malo bolje zdaj, ne, u redu, okej. Skupaj, vi dva, ej. Kaj se? Daj, puši, daj! Ven, stop! Ado! Tri kretaj! Sam! Hati, malo! Diagonala! Dobro, ajde, veži, Pačo! Emil, a ti tečeš na krov! Dobre, bre, stvarno sam, ej! Pazi da ne dobro, pazi da više jedno, ej! Pazi dok centar, ej! Idam roke! Okej! Ej! Paru Ivan! Hvala lijepo, nije hvala! Roke! Drži, ja! Opa! Igraj! Igraj njeti! Sredina za Pjerine! Dej! Hajde! Imati verni! Muto! Ide! Daj, opa! Daj, gore nije! Paši ga! Drugo! Pačo! Jerma, postavi me taj! Ček! Stavi bili! Ej, stisni se! Ej! Da ne bilo pada, ej! Igraj! Ajde, Pizak, malo zajedno, sredinama. Ura, gremo! Ajde, Elmon na mjesto od Bilita! Jerman, na mjesto štoperja! Na mjesto štoperja! Jerman, na mjesto štoperja! Naša arbitrar, pazite! Ne rabiš tam Bizek previsoko. Bace, mirno! Sedma. Ili preko nije unega beka na tamo. Hvala lepa! Ja. Vrsto lepa!
pojte je. Ja. Vi pojedite in pridite gledati tekmo, jaz bom šel polčas. Sam! Vedi! Bokalić! Bokalić! Avanzate po mezzo do scarto, partner! Pazi, koncentracija, pate! Ćao, Ivan. Ćao. Hvala. Ja, sam bi gledao sam na fanta i nije bilo šlo polčas, bilo što. Ne zanimljivo. Znači da se gleda na Ajde, Vili, ajde, Vili! Ajde, super! To je gore, ne znam. Linija! Kazinski, ej, na Kazinski, ovo! Emil! Priku! Druga! Emil! Priku! Do sredine! Spusti mi! Ajde, bravo, Fanti, ajde. Može šest! Da se troši, kad je crveni pa gol. Ali što se u mes neki... Leto.
A ja? Nema. Ne, Sinči ga ne. Sinči se vidi put. Ja, reci. Zmagali smo 2-1. Gol je dal Riviera v 80 in Šporin Martin za 1-0. Bravo, hvala. Ja, bravo, hvala, čau. To so čelnice. Kako je bilo? Anche brez roke. Čekaj, pa treninge, ne? Roko, ajde. Še, brat, oba. Dobro, bravo, kdo ja? Sam, Kavi! Igraj, bolje, levom igra, lega! Bravo, čekaj! Jarma, isto ti! Ja, Jarma! Jaz ne znam čitko. Odloči se za faul. Jaz pravila kako. Bi videl, da je bil šok. Ne, veš kako ti se boki. Tu sam, Sever! Lebo! Kolpa 3 auto. Leto! Kaj misliš, da je bil notri? Je bil, ne, roka čisto, ja, ne, to ni sporno. Tu je bil na črti. Desno. Laga. Če levica. Mirno. Ja, da. Laga. A isto ne? Ajde, levo, ajde! Pa tipke ne vidim vidjeti. Se taknuje. Ajde! Bravo, levo! Ej, Jarma, samo to naprej. Zdaj on išče kemik. Ej, Bože, Jarno, tako kot zdaj nečno, Kaj ti kartoniraš, skod? Tak hvala kartoniraš. Ne pa me tu še malo. A?
Ni dvojega sankcioniranja. Ne odpiri pritistra, biće. Ajde, gremo, ajde! Veš, ni dvojnega, to pomeni danes, če je, ne vem... Če je penal, ni več nič karton. Ja, če je penal, če se odloči, če se pisal penal, lahko je. Zdaj, prešel je štil, da je vratarča, rede. Ajde, koncentracija, pazite! Leva! Pravca, pa da gre na žuha, nešto da ne gre. Pomen karton. Ni dvojni kazni. Penal je že dovolj velika kazen, pa daš dvojno še. Pa igralec, prej se štili, ja pa ne, zdaj. Ne ste zaradi! Meni, če je nogometno, da se zamuda, če je relevasično, če je klasično vlečenje. To so znani nogometni, ne gledajo piti. Mjerno, postavi se, ajde! Podnotar, Emil. Da bi imela manj podatkov. Tak, ne, samo pelha, ne u sredinu, samo na bok. Bravo te! Jerma, se mi na sredini! Dole, daj lika, ne, je še 1 uro in pol. Ne, Bizjak, ne robiš! Ena, da te ne preskoči, Šavi, ena! Ne hodi pred njega. Eno! Ti damo roko, stopiš gor. A je sploh še plec gor? Ajoj. Ti ne boj se vrti. Hvala lepa. Evo, kaj si rekel? Kaj si šel, Bizjak, hej! Izkjeste. Vsi, ja, vsi stoji. Vsi, ki so skupaj. Trenirate tam v Žaku. Ja. Pa smo si ga videli.
Aha. Ja, po treningu, ne? Ja, tam, ko greš iz atletskega. Ja, iz atletskega, ja. To možno je. Ja, se mislim, tam ostane. Damir pa sam trenira. No dobro, njim se poznam. To Meni se je zdela funda. Najbolj sem na televiziji se je zdela funda. Super, ja. Jaz sem videl, Na koncu rekel, da sem ne srečko. Meni se je zdela funda. Da smo se videli kako. Nam se zdela na televiziji se je zdela funda. član je treniran. Včeraj sem Augusta. Kako nogometni igralec? Ja, zdaj sicer imamo za spolnih potov. Ja, to je. Imamo za spolnih potov, tako da imamo še 5 tekem, da imamo domov 3 igralno. Naravno. No, nam je atletska steza. Ja, se zdaj še nekaj mislim, zdaj se igrajte na pol stanje. Veliko klubov pride zdaj priprave čez zimo. Pripravljši polne podele, imamo proteste občane, tudi ozrišče. Tam tisto naravna prava, to tudi dve spadaci, samo pomoč. Je lepo, je urejeno, je zrihtano, samo skače. Ni to to, ja. Ni to to. Treningi so pa nogometni skozi, ne? Ja, da bi polni zaradi... Ja, ne jaz pravim, da bi... Jebote, gornemo! Igraj! Ajde, Emile, zapri sredino, ajde. Igraj, Sever, igraj! Jaz sem čizel doma. Jaz sem izizno doma. Jaz mu damo torbo, pa naši 7-8, torbo tenis. Če greš dol, če ste dol, imaš kopač. Če greš dol, moraš te krvi. Beton. In še pazi, ima tisti Te tale proti koncu je bila tudi že taka. Ja, slabši kup gledi. Smo imeli seminar 14 dni nazaj, poklicali smo odprti zavod, nekaj ne bi bilo cen, kako Dobro, ne rabiš tega žiga, zaprite, Dobro, počajte, da... Ajde, žiga! A, zdaj, samo sredino. Zdaj, žiga, staš. Evo, Jerma bi lahko šel za zemlju. Zagotavljajo proračunska sredstva. prav tam na glavnem igrišču, pa prve... Ne, ona ne pa prava. Ona je kot le, ista prava kot le. Ista nova. Sparbe, Emil! Čakaj te! A jebote, centar šut! To si evo. Pa je...
letos kjer mladinci, da bi lahko člane naslednje leta. Znaš kako je? Ne, zdaj sam svojemu igralcu reči, da se na oni strani ogreva. Čisto malo se biti zavedno. Iz te mladinske lige. A ne, gledam iz mladinske lige. Za prvo ligo je. Kad se dela prišali, da najbi rekel, da se prijaši gledamo. Ja. Kako tam žala, kad bi rekao, da oni dugo dinci, najbi nekaj časa. Časa, ja. Da smo dva fanti. Samo to je eden, ne, pa je to že skozi izstopno, ne. Veš kaj je? Mogoče lahko 3 igrajo. Neka ekipa ne prenese, če se boli za vrh, da jih da več kot enega. Se tudi za obstančne, tam je če včasih še hujla. Da ta mali zajebe. Ja, razumem. Ampak recimo v Olimpiji smo imeli tega Tijaniča, pa Jakoba Novačka, pa po enega lahko daš vrh, mogoče da 3. Ne, itak da ne. Jaz Kopru, če gledaš, Kopru so tako vzgajali, znalci so dali počasi notri in je prišel ven Šme, Palčič, Miller, Štulac, ki je šel ven, Miličič. Pa malo Andrejašič zdaj, čeprav ni že nisem več posebno. Ne, zdaj se ne veš, s časom se vidiš Posavec, ki je še vedno malo. Praši, potem jih ti narediš, da vem, tvoj, Palčič je bil tam, tale... En je bil zelo dober prva za Kopru urejati, malo sam, tukaj glas, tukaj ni. Ne, Andreja je bil tukaj Ja. Sam jaz mislim, da bi še levega beka še vedno lahko zadnjega veznega mogoče ne. Ja, moraš rabiti skok tam. Ja. A sploh še igrava? Koliko še? Pa še dekane. V Avstrijo, ne? Ajde, Parke, postavite se! Ja, zdaj mi bilo toplo, ko sem pokladil, Jaka, Niko še doj. Bravo, Panzi, ajde, še! Igraj. Čao. Ne, pazi, boži! Igra! Mario! Hajde! Zaigra veznega. So bili vsi taki bolj, vsi 4. Brez. Vseh 5, no. Vseh 5. Ajde, mirno, lepo. Tam ga je dal Ej, mrtvo. koncentracija. Ajde, mirno, Ramo. Disciplina. Idemo dalje, ajde še! Ajde, Srđan! Jerba, ili sigurne žoge. Ajde, Izan, radite u skoku, ne beži od žoge. Gdje je bomba? Ajde, Emir, postavi se vetanski! Emir! Emir, je tu te pot! Ti pravite premče, da je u pičku maternu! Ne daj mi! Ja, Jerbo!
Dajte nije blizak, da bi železno diha, ajde. Ne, čakaj. Jebote, Emile moj, znati, Srećno. Čak. Još jedna stvar, če ga daj slušaš ko govoriti po koji stiče. Po koji skoro, to je moralo biti po kojem je stiče. Znaš kaj bi reći? Znaš kaj bi lako reći? Zato ker si mi ti zadnji će mene. Uči na svoje piše. Zapreli se udari, ne centar. Dajte mi jedno drugo, fanti. Ajde, tima. Mora biti točni žovdje. Fanti je ovdje. Fanti moramo reći lako vrnemo. Dej nekaj, dej kako, kako da nimamo pojma. Svi su naši strani. Dej. Evo Marita! Go Kepčo! Nekaj im se izči! Čekaj! Bože! Basta, ej, basta! Ja ne sam vidio da došao skaz. Pazi leđa. Samo odlično. Postavi! Lepo zaprimi sredino! Ne prehitro se odpjerat, Lebo! Ajde, pazi, daj centar! Vorka, predajec si tamo živ, ti drži samo točku lepo. Ovo se pravi čujem, ja, sad. Pazi, Luki! Nerma! Bolj noter, bolj sam! Ajde, koncentracija! Roman! Bravo, Likar! Ajde, Likar, ajde, daj še 2 uri do konca. Ali svi skok, jedan, javi! Jerman, sve se obalje, na sve raj! Samo za Pjerin, malo bolj! Jerman, nazaj! Ostani, Jerman, ostani! Jerman, ostani štoper! Ajde, Likar! Bači, skoj! Dej, pelje oko! Bravo! Ne, Jerman! Primi gol! Puha, bolj noter, ne, pridite sem, ej, Tore, ste sem, mene! Ej, Emil, to ti on štopa! On ti štopa! Emil! On ti štopa! Ti samo počakaš, to štopa, tak ti kret po... Gol, ajde, gol! Pazi centar! Koncentracija! Pazi kada noter, ej! Stavčić, šta mi ne radim! Bolj nazaj!
Tavčić, boj nazaj! Utki nazaj! Duži na radu, Emil, zapremi sredinu! Zapri! Evo se Emile! Ostavi Emil! Dobro, mjesto za letu Mutalča, tebe! Zapri sredinu Mutalča! Zapri, to je Emil na mjesto tebe! Sad je gledati, gleda! Čavi! Sam, igraj, poleci! Emil, zapremi sredinu! Pritu! Ili, topljari! Dihaj! Tukaj v Gorici podal. Četnika koji spada na resiju. Laupa se usporučio. Pa će ti govorim sam pizda, kaj? Obrni zogi! Jerma, 19:30! Jerma, pored! Zogan igraj po tleh, obraćaj. Emil! Stopare! Ej, držite! Igraj! Ajde lepo, sad zapri! Orman! Dobro! Bravo, Buži!
Jerma! Ajde Emile! Dobro je, Jedno pokri sredina nazaj, ne se zaletavati. Šta pokri? Ajde koncentracija, pajte, prekinite je! Veri se! Ej, ne mora Emil držat taj meč, a tam! Ej, Jelma! Ispred Jelma! 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 Napredak pred tobom! Ja! Ajde, pusti, drži se! Ajde! Idi, Emile, samo idi! Emile, idi, pravi se, drži! Zapremi sredinu, zapri! Sad nazaj, ej! Jelma! Emil, tvoj odločno! Si dal že tretji centar šutka, niti u deveta ne lahko slava. Emil, sredina zapravo. Baci, Čizak, sredina zapravo. Jerma, treniraš u Slavist! Ajde, Bog! Sve Čizak, ti malo! Ajde, vidim tako su mes! Vili! Ajde, likar, samo zber se, dej! Ajde, liki! Ajde, likar, sam koncentracija! Ajde, liki! Anche dette se prossimo ne si sta, no? Ajde, likar!
Bili, 17, Jermo stavi. Bravo, Puha. Meni je bilo općeva, gol! Niti iskočila. Ja, vinu jedna, ta piskula je. Govori si, prozami! Vidi lepo, Daj, daj! Daj! Onda kriči to, ej! Onda! Pazi! Postavi! Para! No! Prva! Sam! Mirno! Pazi, drugi! Igraj! Dobre. Daj! Tako Rita! Ajde, pazi! Vedno!
Come on.
Bizo, boš priješ nazaj. Ajde, Lebo, ni nešto od tebe. Ajde, ajde, Bizo. Druga, Bizo, Bizo. Bizo.
9 godina u jedinci. Kreni se u sin! Ej, Urbo, teri malo u ovo! Imamo autobus, idemo u jedinci. Imamo u jedinci slučajno, pa imamo autobus. Ajde, lepi! Mali, mali! Gara! Gara! Žiga! Linija! Gradio! Zadnji koš si vidio, ja. Luče! Znači, pravo nema! Emil! 63 metra! Ne, samo na igrišću. Na igrišću. On je izmišljeno neke. Dovedi se da naš gol. Što je naravno da danas dobro. Znači, ne znaš, nema situaciju. Spasiti. Lika! Počakaš da se ti odkreo! Čekaj, pogledaj četvrtino! Jerma! To je, lek. Viš kako vam je? Može! Žiga! Jerma, svaki! Tička! Ajde, hej!
Luka, ej, put. Basta, ja je ovdje. Ej, Emil! Zraven je! Tanče se harba desimo! Kontinenta stvar! Zapri lijepo, zapri lijepo! Skupis! Ajde Mili, boj pripravljen, će trati pljena! Horvat, provat. Ja, kaže na hrvatski.
Dobre, ajde, Lebo, ajde. I onda Koncentraciju maš! Dobre, ajde! Ajde, ajde, bravo! Kljerite, kljerite! Samo 9 klubova. No, ampak mislim, da
Malo više, malo više. Konkurencija. Minkä jää? Da, para, šest, čeki! Dobre, ajde! Baciti gol! Dojka. Da, Nežević. Ala Dojka. Ja, Dojka što je. Milo Rodić. Dima, bravo, Bravo, blok! Daj neki, daj. Misli ga tako. Pazi! Ajde lepo, ajde, daj lepo, ajde! Pičku motoru! Kreska daje u pizdu motoru! Leba! Ajde lebo, stisni malo, ajde! Ajde lebo! Više malo, daj, ajde lepo, daj! Ajde, dobro, ej! Saj, raj! Buži, še malo, buži! Ajde lepo, ej, Koro, staj še malo, dej! Papiro, zoni sabo. Ajde, gazi, koncentracija, Fatje! Ajde, Bade, zabij ga, Bade. Jermo, stani! Daj pravi sredino! Emil! Daj pravi sredino! Emil! Daj sam! Emil!
Java! Peno! Bravo, ajde! Pusti to, fukni na tla! Hajde, dečki. Halo. 20-19. Ne vidi dobro. Ajde, lijepo, počinite. Reš, sve nekaš jednu uro do konca tekme, dej. Dej, brzo, ajde. Gospodine ga, koliko še? 8 minuta. Hvala. Ej! Emil, postajamo Tavčiću, ti prije sam! Daj šesi lako zemeš malo postoja. Tavčić, mazavce njih stoji! Vidi, to plane, vidi! Ja. Reci. Doliki! Evo voli, Pele! Ajde, samo zapijali mi u sredinu! Samo skozi mi sve! Malo! Napri bi bili! Nemoj! Veš, jaz pa iz tega vidika, ko rad bi iz tega vidika ne bi žoga trezera, da sem Kote! Ajde! Ja, voli, je slab druga, Jedno! Moraš bližnjo! Ja pošiljam gor, ker če bo ne nekdo plavka, ne bo če ne bo tam lahko. Zdaj ti mi daš truk, a kriterij si za mene. Gorga pa, veš, posiljem stvari. Ajde Žiga, še malo, zapri, samo malo, zapri, ajde Žiga. Sad ste bilo, zapri Žiga. Aj kura. To, ej! To je bil kraj! Java! Pazi, ej, koncentracija! Koče! Bili ti! Jedan na napred! Ajmo Žika! Jako! Ajde še! Še! Dole!
Emil, se osrednjeno, to prijavlji, Emil, ja! Žiga, zapremi sredino! Žiga, radim se, ajde! Najprej tam hodil v kvota in neko pa se kleje še govorilo. Ajde, Likar, ajde, daj se manjke še 20 minut, daj! Ajde, molaš! Dobro, Žiga! Pred sredino! Ajde, Žiga, ajde, še Žiga! Še! Krivo škarbe stavi! Ajde! Kaj si topljene? Žiga, ostani! Jarno! Stavite se na gol! Kaj se to zrati bolo? Bili, kričite, bili se na gol! Jebote Bog! Pazi lepo, ajde stisni malo! Gol! Eba, Robi! Porče, daj! Jebote, pizio, kao ti na auto stečeš, pičini mater. Ajde, poznataj, već se postaviti kućine, dej. Rakovaj, gospodine! Malo sam, izvini, mislim da me... Ej, dajte žovu, sad držimo mor, sad spavaju. Ajde, Likar, to nam pisam. Lijepo beri, spaci, ej. Ej, ostani malo, te zaprimi. Jerma, sve se to je, sve žova. Ajde, bili malo više. Žiga, skači. Jerma. Buži, tukaj ne mislim nebana, buži. Sodnik! Ajde, dej, bežite. Prše, Gaspar, prše! Ja če nego pripravlja, ne? Roči ga! Šeroki! Vjeroš! Ajde, bežite! Ne! Ajde, koncentracija! Dobi nazaj! Stavi se lepo, ajde! Buži, nazaj! Tišina! Ajde! Dajte, Boži, beži što malo se radi, ajde, beži minute, beži u sredinu, ajde! Dobro! Vjeri Leban! Na levo! Desna! Vati!
Bože, zadnja minuta je. Postav se! Postav se! Dov'è c'è neka pesca na strani? Miljava! Ne, bo jaz pojel kaj! Ja, Ponko, da rekel še prej! Miljava! Miljava! Emi! Kaj teče? Kopni više, oj! Jure! Majke, veži se na blok prija, idemo na blok, tu stika se diš. Ajde! Ajde, sad ti krevo! Ajde! Dej glavu gore, ajde, dej! Dej še pont! Ajde! Hvala lepo! Ajde Žiga, zapre Žiga! Ja se s tu vidim. On moraš biti kod. Samo da ne znam ti. To je še mlani, ne vidim što te. Prva Žiga! Sudnik, koliko še? Sudnik, koliko še? Jarma! Jarma Da je prišao do šuta. Sudnik, koliko še? Sudnik, koliko še? Ajde se! Pazi! Ćao. Ćao.